Helu jere. Adagang ingin negara Tan kuasa dagang aning agara la entar dek kana karena orang selain lah kemeninggal ampun lah tak bisa sama sekali. Sebab seeka kebayu ongkos selaki tak aman ki masa banika. Kerana selaki tak saya bakal eka ke modal otak benar pun tu dari raja nah lai paneka kaya lande ingat dugaan Sigram miaras suara Ameyar sing suara ya Allah ampun pada sosa kakapi tak abid kau ni ampun ngiding suara dining suara saya datang tak epang kicek dari kak dimah datang pon kin ngalap panogo sugone ing yatem arab ya Allah tibi Nigeria kalamun nyariakakan mangkat adek kana ke Arab neng elak disak bedena kana jetem sakalangkong muljeun kelamun tibi nak minta ongkosen agung sapa ade Allah kerana neng elak disa bedek nak kana jetem sakelangkung raja sapa atuh saya katika panik kaca pon suara bulat pajang sangku bulat tak songko pajang sabudu mata songko karatap kakan tu saya ampun mirang suara saya ketika panika ampun mangkat satu jena orang reng unian kakan tu wonten Rangga la la
ada ngena ke Arab. Bada kena seni tein onta. Ota bada ceran lampai pon. Ontahan alo Wonten arangga ajenggo Jungkat la Allah. Ampun macam-macam berna pamangkat epon. Beda kemenika saya tonton, beda saya pakai tongket jalan nah. Ending ta sarending no berat suara nenyo Demak parade suaranya la Allah. Beda saya buta labu. Beda saya kongsi tak ada suara pun ke bani ke beda nak eculon. Karo tan pindah ya bebe tanah pindah bibi. Ampun macam-macam berna berdana neng ejam perculunan. Pada saya kongsi tak ada suarana sama sekali. Tak ada pita nakalaban sampun prapto wong unian ring arah sampun prapto unian mareng harap mareng la makin ampun tak kejatur ilmu perjalanan epon satu jen orang babini unian makin ikan dekiaki sampun tantuk dek kana kera harap mondar ngadul mo tale tak tung gentang tak gentang calmang matur kepada ngala umpudan sosoan ada buka panikan atau Arab kelamun ti kana minta umpudan sosoan dek ke boleh saporan sabab boleh tak ada seiba ki dek ketika ki sapane kadebuna ngambil apa no sunono waya tua nasanana waya tuan mak waya Gustereng agung panyabit termatur badan kula mau kawan jenengan terongal ombelan sosuan ebak tua samangken sekali kapan ka atur epon orang unian oh jari pon Abdul Mutalib dan derbe opo tandarbi upo la tuna kalamun kan kau minta bajaran dek gabul ani kau nak kena jotem ban bulat ada nak seba kira kati ka ebak to sanon to bantan no romo nega
pantanono rama aneki nyerandang karena nak kena aniko tak andi rama sapa ni kaca pon ratu Arab padubuna pantano ing ayuna kumengser aning ayunan karatap si ampun nak nerima dabu saya ketika ini satu aja nak orang beri unen ampun mundur dari pangajon epon ke negara Arab kan ceki bedana nang enak ke Arab layu abu kemudian dari pengajuan epon ratu Arab beda kemudian seteti pangamin beda seteti pangamis beda seapur main kacator dan adul kerayo muragam ing bumi Arab aneh bumi Arab mak bumi Arab bedese adalah kon secara biasa bedese kong se acual kamaluan epon bedona tempat panika konten ajul awan naiki ing suki Encal mung dek ka orang seki soki bodoh na enak ke Arab panika wang unian prapto karat ta'abid kau ni ke Abu Talib lah kau ni ke ampun ede tengin pole tamu isi dari uniannya mana sayang wong orang kang Rabdo jering temaki motor kau ledek ke bapak sulancar mula mun kering aduh kau lama sapotaki engkarat ampun ede paen pole kau enakan Arab laban orang berbini uni yang selaki belum dapat mantor ing Abdul Muttalib
ta'ala Bapak-bapakku. Aduh, pamatur epon ke panika boleh dek keraton Arab. Beten kaulanya bis atur ebak to sama kan mung gede ka panjenengan. Sekatika panika si ampun iaturake. Ngambil Nasana no waya tua Nasana waya Tuhan ngaratap semakin beten kula ya terona Gusti kangku nyosokna dek ke kampoi epon ajunan ebek tua samangkin samanika atur epon mungku dek keraton Arab angandika Abdul Muttalib ambo tanderbi opa matur seketika menika pas adebu mungku dek kasata jana ring orang unian ti kana kelamun aniko minta bejeren dek ke buleki bule minta sapora poi seketika menika sampun adebu aki ni ya man kera ento di masang soroi masang sentar kare emandu pantak nur di engkara tap bude saporan naki muku dek katika sekatika pane kapadubun sapa ngambil Baramamun marenadu makmun marena pas laju ngaturake pamatur persirki Abdul Muttalib dia ka orang banyak ikarisa sapa abe sing nyusui dek tang pompoi jiri asalkan tak narik pakai pon ke Muttalib pan Mbak Ustan padegi sakarang kong rang semula jema rang semuljo kalamun beten kau lekak dinto tak ibaringin opa angur beten kau le nyari kalakuan bae mundur dari kak dinto cak epon orang banyak ikat isa king ser anamba sigara lunga puramaye eman sabula pas laku cuking ser
mundur orang sebanyak dari unian Kak Dinto pas lah nyari kalakuan beng sebeng ebek tu ingkro kawarna Dewi alim nian Dewi halima unian cimat kaatur esat mungkin kakan sebenarnya Halima dari unian Dintong agung bakte ingalah kena Katornya Halima betul ni kerang paling pangapuk tinaduk kalaki nak ke Haris betul ni kan ning laki niro agung bakteng yang suka agung bakteng yang sukma Agung bakteng sukmu Agung bakti sang yang sukmu Aduh ke Haris betul ikirika sa paling alim pun berenang negara unian ngapok tidak ke Allah betul dinta Pakar lewat mangani sakatore kau dapat tak oneng dak tempeng pun diku beda nak Haris kalabannya Halima bakti ni kekalai pancukan benda nang negara unian ingkro Syakeng paramaning yang sukma saking permaning yang sukma gonjang ganjing puminipun kelap-kelap bintang di langit untan incah yening motowi kaku bacan epon Allah Ta'ala jabang bayi sedaki umur 40 hari lekeriga ampun bisa aja cak motor dek karato Basusun punika angle rari panasan angleng ya Allah aduh kakubasan epon Allah ke panika jabang bayi selaki kering umur 4 sampun ibarat sanin kelaben rato pas bisa aja mangken ayo amba sang Prabu tak tung tung tang ya
punika saksian ler saaler aler aler kong la si ampun ibarat sanin ke punika kelaban ratu pas matur aduh Gusti saeto beten kula kan ampun taoning si ante tiga saksi karena berapa beten kula sakelangkung tako dek ka Gusti Allah taala tako esangka tetipi tenang dadi anak dodo ambe puneku karana duka yang sukma karena duka yang sukma anak Allah mina badanku matur seketika ketemu gede kepancingan karena apa orang kau ni kata tito kang fitnah, lek mereka ampun dari mata tukan dari Gusti Allah Taala. Bentak andi kenangan sarkeku aku, sekati kau ni pon nak kanak puji atur. Wong ado sampai di tengah turun kembali. Coba-coba bermain mata, aduh kalaulah senang kawin sekali. La Allah, pamatur epon ke dengan jabang bayi sekati ke panika kaget makin kabadaan ke panika rata serta karjet sampuna etotoren sekati ke panika binurat esanokem nak anak sokem ki buru pandai lagi tak banyak debu bentakok sabai ke boy jujur insyaallah ya. Insyaallah dikit. Tak di. Terus sampai sini. Rehe ada tawo stanona Parapti punaira engkang kinarita Pak Tuan rumah sekeluarga ampun banyak sekali mak pengorbanan ada mulai beri malakan tos kelek ke panika mak ke panika ucapan dalam ate panika engkau ku laku apa si bekal eka kebiakan teh sela epatade kalaban sengkok cak epon ke panika debu tanono arata nebo pas sebagian kebeningan ngocaki bek beremaya saya solat yang kena tangkuste tunya nami pas epa tade kakapi mata epekir selaku du malam mah seketika pada kaca pon debu ya to sira sang nota tak tung tentang angandika ingat sedih
aduh angan dika ing papati Senopati paman pati Adiwati Senopati bula sanantong ngotos menggoda katiga ki congo aki sewada ilim keraton kerua nape ki beda nape empon tada saya ketika pada kaca ponte bener atau gedung sampon denta tilek kena telek kena ing jero gedung tongo aki sebede edelim keruaki mun pon tade kabele dek kabul para mana yang cuk menoso kakuasan epan Allah taala seampun eka kebaik kurban ke paneka amole beri malakantos ka kele paneka le kata abid ke paneka ampun eken pole sareng Gusti Allah taala mangke apa mang panjenengan cek aku khawatir la Allah tining seampun eka kebaik kurban kakapitunyana kaku basan epon Allah taala le keringa ampun bekal ekente nah sekati kepane kakacator Resampone tumurun saking jempono tumurun saking jempono mungkin ikan dekia sulayanya mepon ampun ipatoron dari atas titik nah panik kakacatur ngirengakan manje tak tung kentang kuntang calemong seampun epatoron dari tantu epon pas epa masuk dek ka dalam kapotren kelaben rato dinero sang noto anjuk maring wisma anjujuk maring wisma anjujuk maring wisma mungkin kakak badan nang ayam kapatren tiacing kene kelaben Nabi Allah Yusuf kacator pagulinganira asri panwasinat ya ingkang sinat ya anak ula ampun isiapen katedungan sesa kelangkong asrenah engkelaben rato kasepun balenggyonira iki jaran ngekek dari laut
pakapanang karongsangan lakar ngitek campur tako pacat kapra merangkik nyar anyaran lakar kapra merangkik nyar anyaran tapet seketika menik campun totor aki ya to katur mangki kang sawana putra inde kawat kuningan inilah sorat kereman kakan suwono kau dengan sorat sampun tantuk de serpas baca kelaben rato sira srebo pate la pas buka ke panikah sorat pon pas baca tining esena sorat sekati ke panikah Surabaya kota Bangkalan di luar ada baksunya cinta saya bukan hayalan demi Tuhan sesungguhnya pasta bojo je rato bumi mak pate mangko bumi otosan sederi rato temas laknya kelaban rato jian pas ngalaki pese ke penikapan berempan polo dinar dari punganah rato sebo kidak pate mangko bumi oh nene sono kato siro la Allah samangken surat ipun kebeningan sederi Ratu Mesir pas paring aki pole mukudak ke Ratu Temas pas ngocak dek potra ipun Sulayah dulana la etarem surat lamaran be nah kalabun Ratu si amun ada busi ketika menika Kanjeng Ramana pas malah betina juga menika mungku dek ke dalam kapotren pas nyanyi epon seketika menika ku coba melempar manggis ku lempar karena ku dapat ku coba melamar gadis ku lamar pasti ku dapat insyaallah nikah. Rin arto wis danono paran pulairo ratu pone Kakak narato ampun tade panimpeng Nabi Allah Yusuf samangken yen tanono aratone pon ya dasira
beremah maksud kala bentot junetang kuste bekto satia mak pas beki kakak pi kakayaan nak de kakek sute kermalek angan diko ingat sedang gedung sampun. Duh, pas ada buka panikarato. Paman pate congo aki. Debede sebede dalam karaton kerua. Bekto sanoto ki. Sapane kapade buna. Rintara ketiliko gono mangke raja Draji marmi Si ampun icongok ke wanita ampun abeli ke asal mula epon ke wanita boleh. Siapa cara nira azra Ikan cekio mandir ke panika. Bodoh neng edam pamiasan epon tiaceng. Ampun macam bor nasi bodoh. Mangga ingkang ingjem pono. Nalaran ratna pinayungan mas pinata pinayungan mas pina Bedeneng atas tantu epon tiaceng lakum ampun pajungin kalaban seate dengan mas beden ingin nawadana tan pindah kunong sare sentar masang selok makila rancing kana Allah dosa kelangkong asrena bodoh daneng edan pamiosan pontiajeng panika ayun madal saking panjarapo nege nyimpang lorong ngecek sarana bula tak kelar kerong kasalerana ikan cekia bodoh nang dalam penjara sabar dengan epon Nabi Allah Yusuf sebenarnya laka wanika ampun pada motor kakapidu kuste seketika panik ke ator ampun tangara dan ya ninggong sa
dan kesandang kami. Ayun medal cek terana kaula Gusti sekaluara bektosa mangkin karata mila lawatan kula kada matur sekatika dinto asa bebeten kula tak kelar kerong nomor setong dek ke anak nomor 2 dek ke keluarga peten kaula mangkin Baginda Yusuf angeleng lawan tamat tuase rego lancang molang jakung potongan molong jakung potongan ada bu Nabi Allah Yusuf dek kasat jenazah kancaan bedena neng dalam penjara ke panika kalamun tibina tero keluar ibekto satia sekatika ditode buna Sawami sumaurakan kaya pemedal kami kaya apa medal kami la duh Gusti katipun pun apa beten kaula panika sebisa keluar ebekto samangkin ada bu Nabi Allah gempang kancah sekatika panika pon pada buna laga rinantini winelangkong ini renanti winelangkong kalaban boleh bektosa nonton ki doa aki mung kuda kasih ko besa manter tika ani ko cepet epa keluar dari ding toca epon Yusuf rihin arato Wistaganu paran pugolairo ratu pone Allah rihin arta tunyana kebanika ampun lamare ebeki kakapi dek kake maleknya mana yantanono aratone pon yada sira sang abid ratu kepanika pas ngotos pole dek kasatu jenah papate sebede neng ekraton kerua angan diko pas sedangan gedung sampun ya Allah paman pate Cengo aki debede sebede dalam karaton kerua ki
Seketika panikah pada buna. Dentara mangkiraja drambi mami Keadaan kemudian samaja macan cian engkaratap si ampun cengok kena ampun pangki posa boleh tade pan ponapan si orang kelaben rato panika napa ni gede kucap mangkidini rosang gawi baginda iyo subkawu baginda Yusuf kaulah bakti kini kepasirah Allah menurunkan malaikat dia basirah Nabi Yusuf bakti ingkro Semolani ropa ngira naken malaikat anoran malaikat kasukan Allah pas lagi nurunan ki malaikat basir Allah dek kanjeng Nabi Yusuf bukti gini kan kali atas aginyo sami ampek tasan juta sami ampek tasan juta tining malaikat seetarun lagi sareng Allah bakti ni ke 200 malaikat banyak nah sami mengapek tasan juta situ aja tanku poya kupteki kucang pemangkidi ningwang lah tak akan mungkin pasiran Nabi Yakub kakan mungkin selain dari Nabi Yakub dinto baginda Yusuf tak mengku baginda Yusuf tak mengku kakan mungkin berdina Nabi Yusuf bakti ingkadisa 3 ngedina lam yoto unten adaga kakak reng semulja bakti ni Nabi Yusuf abid pun teluare kak dinto bakti orang pada gang enggeruang
Ya sira Malik arane apa ki anak ki pondek Kini orang pedagang kan intus asmai pun cirken Malik semangki Nabi Yusuf ebek to ikro. Rihin arta paran polai ratopo neki Sakarang kaciman kaparingan arata aspun tae bektu geni ka yentan paratonganipun sang noto angan dikepon niki madana setadunga ngadu sampun iki kita ratu Mesir pas ada budak kapate ebek tadi ka sampun gedung telekan mengki rojo derbi mami pate mara dari utang opis sero congo aki berineng edelum gedung ro ya apa beda apa tade cak epon Prabu Mesir dek intan Kales mana sale karang IPC mak bertengongku kagayaan ebak tu dak ka ampun epatade kagak pikasokan para punai ratapo neke dante ibudina Roma la Allah si ampun kabringa ebatade kakayan epon rato si ampun ebaki dek kakek sudah ker Malik pas ado bu boleh entah nono arason tak ya ta sira sang nata ya ta sira sang nata ya ta sira sang nata mungkin kakan dek negara tu ada bu boleh dek kasetong pati pawan pati adipati senopati